Nifşa siyam a malbata Bedirxaniyan di serê sed sala bîstan de bi celadet, kamuran û Roşen Bedirxan dest pê dike û xeleka bê malbata serhildêr bi van navan dawî dibe. Bêguman di xeleka dawîn a Bedirxaniyan de Celadet Bedirxan jî herî giring digire. Celadet Alî Bedirxan an jî bi navekê din Mîr Celadet di 26 Nîsana sala 1793 de li Stenbolê hat dinyayê. Bavê wî siyasetmedar û roşenbîrê navdar Emîn Alî Bedirxan e. Emîn Alî Bedirxan kurê Mîrê Botanê Mîr Bedirxan e. Diya wî Senîha xanim Çerkez e. Dema Celadet ji dayîk bû, malbata wî li Stenbolê li sirgunê bû. Bavî Emîn Alî müfettişê dadgeha Stenbolê bû. Her wiha wî di heman salan de di nav tevgera Kurd de jî cihekî giring digirt. Ji ber ku çûyîna malbata Bedirxan a Kurdistanê ji alî Osmaniyan ve hatbû qedexekirin, Emîn Alî ji bo gihandina zarokên xwe bi çand û zimanê Kurdî ji Kurdistanê çîrokbêj, dengbêj û mamosteyan jî danî. Celadet tevî xuşk û birayên xwe yên din li ber destê wan mezin bû. Her wiha Bedirxanî ji Stenbolê bi malbatên li sirgunê êwek Şemzînî, Babanî û Cemîl Paşayan re jî hevalbendî dikirin. Osmaniyan ji malbata Bedirxan gumanan dikirin. Lewma karî fermî didan ber wan û her tim cihê wan diguherandin. Celadet jî zaroktayiya xwe di van sirgunan de tevî bavê xwe derbas kir û li bajarê wek Stenbol, Sparta, Edirne, Konya, Aqqa, Nahlûs û Selanîkê geriya. Di 18 saliya xwe de Celadet li Stenbolê dest bi dibistana herbiyê dike. Piştî salên şerê cîhanê ê yekem de ew wek mamostayî gihandina zabitan dixebite û di ser de li eniya Qafqasan li dijî Rûsan û Osmaniyan re cih digire. Piştî ku di encama şer de dewleta Osmanî têk diçe û di nav welatparêzên Kurd de pêvajoya rêxistbûnê dest pê dike, Celadet li Stenbolê dikeve nav karên siyasî û dibe yek ji hîndarên komela bêxistina civaka Kurd. Ew li pey firsenda damezrandina dewletekî Kurd in. Piştî şer, dewletên serkeftî êwek Brîtanya li Kurdistanê ketin hin hewdanan. Celadet di sala 1919 de tevî birayê xwe Kamuran û Ekrem Cemîl Paşa û Faîq Tewfîq diçe Kurdistanê. Li cem wan zabitê siyasî ê Brîtanî Major Noel jî heye. Armanca wan amadekariyên peymana Sewrê ye. Kemalîstên ku ji gera Celadet û hevalên wî hayedar bûn, siwarî şandin ser wan û ew mecbûr man bizîbin. Celadet di vê gera xwe de heta meletî li Kurdistanê digerê û li ser rewşa welat serwext dibe. Di encam de li Sewrê dibin çavdêriya berdevkê Kurdan Şerîf Paşa hin mavên netewî hatin nîşankirin. Celadet di vê gera xwe ya Kurdistanê de di nav eşîran de gelek metelo, peyk û çîrokan jî berhev dike. Di sala 1922 de ku Kemalîstan hatin ser hukm li Stenbolê bi dest xistin, ji bo serokên Kurda ku di nav wan de Bedirxanî jî hebûn fermana mirinê derxistin. Li ser vê yekî Celadet tevî birayên xwe Kamuran, Safter, Tewfîq û birazî xwe Heqî di sala 1923 de berê xwe da Almanya û li wir dest bi xwendina zanîngehê dike. Bavî Emîn Alî tevî endamê dinîya malbata xwe jî berê xwe da Misrê. Di sala 1925 de ku li Bakurê Kurdistanê serhildana Şêx Saîd dest pê kir, Celadet ji bo tevî serhildanê bibe bi dizî hat Kurdistanê. Lê heta ku ew geha welat serhildana hatibû şikastin. Ew carek din bi alîkariya eşîrên koçelan ji Kurdistanê derket û zîvirî Almanya. Di vê navberê de birayê wî yê biçûk Safter li Almanya ji ber nexweşiyê jiyana xwe ji dest da û goristana wî niha li bajarê Heidelbergê ya Almanyayê. Birayê wî yê din Tewfîq jî zivîre bû Tirkiye û li wir bi zora Kemalîstan paşnavî wî wek Çınar hatibû guhartin û ew ketibû xizmeta wan. Wasif Çınarê Birazî Mîr Bedirxan jî di vê demê de ji alî Mustafa Kemal ve weke wezîrê perwerdê hat wezîfedar kirin. Wasif Çınar ji ber vê yekê ji malbata Bedirxaniyan hate derxistin. Kamuran piştî hatina Celadet li Almanya ma û doktora xwe ya hukûqê tewam kir.
میر جلادت پشتی کوتاکردنا فاکولته حقوق بیک و دکتورا خو تمام بکی هات قاهره مصری. بابی امین علی سر دوشکا مرنه بو. پشتی مرنا بابی خو چو بیرود و لور بجه بو. دبان روجادل سوری و بیرود گلک روشنبیر کرد جبیا بون. کمالیستان پشتی سرهلدان شیخ سعید جاره کدن بره خدابون روشنبیرین کردان. ین کو جبر کی روان فلیتی بون بره خدابون بنخطه. جلادت پشتی کوهات بیرودی کت نفتگره والا پاریزن کرد دبین برده هولدانین دا مزراندران ریخستنه کنه تویجی دست بکر بود. پشتی تبلیبونا جلادت د 5 ایلونا سال 1927 ده لبنانی لباجار به حمدونی کنگره دا مزراندنا خویبونی لدارخستن. دناب دا مزرینرن خویبونی ده جبلی جلادت روشنبیرن وگ مندوه سلیم بگ حمزه بگی مفسی اکرم و قدری جمیل پاشا و سرکن هرمی وگ حاجو آغا امین پریخانه مصطفى شاهین بگی برازی بدردین حبزبنی و گلک دنجی هبون. یک جبریارن خویبون او بوکو اوی جبو پشگریا سرهلدان ارا راده لهرما سینورین بنخط تیکه بناب هودان لشکری. ببی ارمانجی جلادت تبی حاجو آغا و رسول آغای محمد لهرما طوری تبی سوارین کرد ایرش برن سر خرقولین ترکان. لیجبر کو او نگشتن ارمانجی خواه جلادت برای خدا چیای ارا راده و تبی سرهلدین سرحده بود. ده انجام ده اف سرهلدان جی تیک چو و وی تبی احسان نوری پاشا خواهبت ایرانی. لطهرانه شاهی ایران محمد پهلوی خواستوی بهن برتیلان جتبگرا کرد دور بخه و لدبره که جیهان جیره کنسولوسیا ایران پیش نیاز کرد. جبر کو جلادت اف داخوزه شاه قبول نکر او ده همان کاتی ده جی ایران درخستن. پشتی ایران جلادت دمک لباشور کردستان و لبغدای ما. لی انگلیزان نخواستن او لعراق بمینن و لی ریتان کرن. او جارک جنج نجاری زیوری سوری و لکردستان روژاوا خبازن خو مشاند. لول تبی اندام ملبادا جمیل پاشایان حمزه مکسی و حاجو آغا بنابین جباتا آلیکاریا کردین بلنگنز خو ملک دامزراندن. ارمان جوان او بوکو و آلیکاریا کردین و جباکو ربیابون بکن. سوری وی دمین دبن داگرا فرانسا دبو و تکیلین فرانسیون کمالیستان باش بود. جبر زختین ترکان فرانسیان جی ندخواست او لکردستانی بمینه. دخابات سال 1903 ده تبی روشنبیر و سرهلدرین کرد ایدن لشامی بزوری هات بجیه کرن. خابات سیاسی ای به انجام و دور پیچانا دولت سردست بری جلادت بدرخوان دابور یکدن. روشا هرمی جی ایدی دست نددا کو کرد جبو هفکاریا دولتگا علیگر ببین آنجی سرهلدانه کی نتوی برای بخن. هنسا دمندین جی کو جلادت بر بروشگا نووه ده دابو روشان خویا کردان بو. دناب کردان ده خوندن نبیساندن و کاری روشنبیری گلکین بو. ده انجام ده گشت بوی قناعتی کو جبو شیار کرنا کردان دبی کاری روشنبیری بکن. لروژن سرگونی شامی جلادت دست بکاری زمانزانی و افراندنا الفابه که کردید که. جلادت جبلی کردی به زمان ترکی، عربی، فارسی، فرانسی، روسی، یونانی، آلمانی و انگلیزی زانی بود. لگور فکر جلادت او ده انجام مقایسه گلک زمان و الفابه ده گهشت یوی انجامی کو الفابه لاتینی دکاری بو بر لنویسنده کردی بکه. جخوا اوج سال 1900